Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu rumpak nom dengan mula no. Yan ban nilai. Nyo kato pilkada 2022. Pemilihan gubernur Aceh. Kalah hilom awak ok dalam Facebook. Awak cok Aceh Merdeka dalam Facebook. Dengan mencaci bangsa lo, nyolong ulangi video yang atawai lo, belum putak lagi. Ni bak bronyo. Karena aku kalan mak Facebook, karena lo, kalah lo, akun-akun temenak. Pegah. Udip di Aceh, udip lam-lami NKRI, udip lam-lami Jawa, udip lam-lami Pancasila. Awakkah membandung keluargakah yang na di Aceh? Kalaupun kah na di Aceh, hai awak demenak, KTP Indonesia sik ka pakai. Peng-peng Indonesia sik ka pakai. Truk bak urang sik kah? Truk bak adik kah? Bangsa baru mo ijak sikula NKRI. Dari SD pun sampai selusonya menyuna tamat. Karena si tamatan lagi kah. Karena urang kah tamatan. Anak ini yang betul. Kapagahnya pengkhianat pengkhianat. Kalau hilong gam perjuangan deng bak genari. Kato pilkada lempu genari. Ne pupuk ju putra wakkah. Niak mu perang ju. Bek keng-keng kegak pengkhianat. Jika mau pun pupuk putra ju. Punya wakkah keng kawak kamu pengkhianat, si awakkah pengkhianat. Kamu pada kombatan gam yang setia kepada mualim, mengikuti arahan mualim, tetap mualim. Punya awakkah kurang senang dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mantang lumpreh tantangan awakkah tapi baik dalam Facebook tapi ni hotel kapil kadaka lahir akun kun kebangsa ro lami NKRI lami Pancasila kejap apap lemo gede titik tun kata pilkada temenak tapi pegah cok Aceh Merdeka ya cok ju Aceh Merdeka ya laki ju gede bak pemerintah Indonesia akai bek tenak bangsa ro bek caci bangsa ro awak akah kena pejuang nengrong kena pemerdeka nengrong kena muprang ju gede bek ok dalam Facebook kurang senang dengan video lon tantang awak akah mendung dari 2016 hotel gertak le pegah kau lami tapi agak lepak dekau murung. Awakkah ya sejuk awakkah hotel ka dengar malim kena jalan raw lam ke gubernur baik apakah aku malim pengkhianat Dr. Teni pengkhianat kan cih gubernur pun gubernur di Aceh lo jalur independen malim wakil gubernur tang tepu kan hanapa apa pegah jang katok kan habis ke Muhammad Dadar le wakil gubernur anak pak pegah apa wakil pegah kau pengkhianat pegah kau udip dalam lami NKRI mawakkah keluarga awakkah Bandung udip dalam lami NKRI keluarga kah Bandung tak pakai KTP Indonesia KTP NKRI termasuk long KTP Indonesia sih karena Aceh dalam bingkai NKRI pegah merdeka satu menak udah perang deh oh hilik le tentera apa belum wakkah kata pilkada kalahir perjuangan Aceh Merdeka lo kalahir gam pegah draw perjuangan pegah draw awai tak dalam perjuangan pegah kau cuma awakkah ya lami 42 pegah tak kegap lami NKRI berarti awakkah lami kafe deh kerja luar kau yang kan kalau pegah baik kau dalam Facebook kebuah dalam grup kebuah dalam Facebook jak mu perang ju nyona hayu awakkah nyona hebat awakkah cik mu perang ju dengan Indonesia ku tak ke wat ilet tentera payah pelung awakkah sini foto udeh teh dapat ke pelung deh udeh Malaysia ke pelung terus ke deh ke pegak Facebook bela kata menak ada kena kapkah ada bangsa Aceh udeh dalam NKRI Aceh cik dalam NKRI pakai hang udeh dalam NKRI pakai mangai
keluarga awak kah ngerti ngai no dah Aceh. KTP Indonesia pakai. Habis ke loan KTP Indonesia ni. Mula ngap pegah hati long gelon lami angkari loan cik lam angkari juga dia. So berani. Nak berani awak kah? Ngelo. Long kerja bak angkari. Kerja juga long kena nak berkah. Pengen nak cangklak tu nak dalam Facebook. Pegah agak pengkhianat, pegah agak lami Jawa, pegah agak lami angkari. Loan bak angkari kerja. Nak tengah kereh awak kah? Pegah cangtok, timbak, timbak. Tu dia putih tepak perlu Malaya tu benak. Pegah ada nak pejuang. Mereka gerak tu dia no. Putih komplit perlu dia Malaya. Putih kata mereka perjuangan pegah. Ka kombatan. Kombatan bagus. Mana mampu dia lepak tegom. Tu pegah culik, kucang, kutok, timbak. Acik nak timbak ke tak awak kah? Baik pegah roh perjuangan Aceh mereka. Kena kajak pakai. Tak timbak ke dah. Kena berhe wak kah. Dari 2016 ke kau tantang. Baik kau pegah timbak kah pula. Kuculik kah pula. Poh taku kah pula. Acik kajak kena pakai. 2016 ke nampak 2016 mentang tantang wak kah. Kena berhe acik kajak timbak tu. Ngengam patukang kah kabar tu wak kah. Wak tu menang. Pegah Aceh merdeka ini Malaya ini. Kata nak bangsa roh nan. Lu remela malim. Karena malam mentang geduk komando kamu. Hak lembela. Baik pegah roh perjuangan awak kah. Nyo babah lagi hana berkat. Dah leh ketemu nak abang saro tapi. Nyo payah beraya tu beliau. Memang lo nurun kerja dalam NKRI nak berhe awak kah cik timbak lah. Nyo nak berhe awak kah. Baik pegah timbak tapi 2016 ke kalau ke timbak pula dia. Hana mulai nyo hana ya. Lam NKRI long kerja nak berhe awak kah. Kak timbak tu. Hana tengah kereh awak kah. Hana nyali awak kah. Lillahi ta'ala hana nyali awak kah. Katrik tak tantang lah. Gara-gara kah gertak-gertak lu. Dalam grup WA gertak lu. Kalau kak timbak. Dari 2006 lah. Sampai 2019 juga kah. Hana nyali awak kah. Kau bukan hana nyali. Hana nyali. Hana nyali awak kah.